Halo. Ngejung ya. Ya. Nabu. Pangarana bula melia pencung. Pamelena pencung semera. Pencung semera. Pangaparat retan jabun satejana bulan kok pon mulai ngecung. Nabi salah bulan nyon sapora. Nabi salah bulan nyon sapora. Sukar jabung. Sukar jambung. Bila manja bila talaka beli keran erong lorong. Eka saja bentika dopon lambe mola. Sanoto tika bendule pon teka apolongga. Sikat kungan kerja tak langkong dek ka bapak sahar sarnap. Juga tak ketinggalan bapak kampung selamat pe. Cak sahi kelaben cak suhar nyara oke kabeta. Sekar jambung. Sekar jambung. Ya taraki deka bapak sahara tiga nyara oke kapentas pak kampung selamat pe. Malam mangken tiga ponole sampur sambutan kanggoy menghormat retan jebut jegan para undangan. Ya. Sara tidung bulapan tidung ka kajemper bulele beto. Sarang ecung matureen bentikan niko bulapan ngecung. Makle seneng ngaten orang sendi ajet tak langkung niko orang kapeto. Menara napan malam pak selamat tak kira kulaku boleh maning du ibu monate natik le tiga kampung selamat maampon seneng tak langkong pak inggi aba endi rohma pangistona. Samper sarang kasandeng apa meni gini kanjeng kebe alente pikir karong gula mak karo benah salanjeng atika potnya ke enate.
ora bakalan aku ngelake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjiku yen aku kangen karo sliramu tak elus fotomu ning HP-ku yen aku kangen karo sliramu tak sawang fotomu ning HP-ku opo kowe ra krasa tak sawang-sawang ben ora bakal ilang fotomu ning hatiku opo kowe ra krasa dapat saben dina ora bakalan terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan ku ngelalekake biyen jaman semono tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelalekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjine bakal ilang jenengmu ning HP-ku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning hatiku Sampai
Lek. Iya kak. Jek nyelewengan lek. Banyak kak. Kok alem kak? Kok mata rogi ya belanja iban. Aku iyong ku ya. Apa lek? Tika bingung tak karuan. Tak kira bingung. Sing kok ngerti lamun tika adik sempenan. Malam minggu tika goncengan. Anak bele bentika tak keren. Lek. Iya kak. Tika aja sembarangan. Cek percaya cek norot teo cak nang setan. Kok enak. Malam minggu bule apa mitan. Wes setompes kangkui majer sambutan. Napa bener kak tak selewengan. Malam minggu kang cuma enak sama jeen. Kotu engaka tika pon andi bele see gonceng cak na tetangga pada bendule. Lek tika aja sembarangan. Yen jek dekat Kuncen bener orang neser tamburuan. tak kok elang kok Tak percaya ture tanya aki. Saya gonceng kelampi jelang bapak tinggi. selendang sutra kuning tadawatno kang di wenehake nali kabar pisahan kowe janji orang ngeleake
jelena cek lemesa sing ngabes paden terus kenalan bami semadu cek manisa sangat nganjelah cek pantesan pola tingkana cek sepana sate pada seneng atina ate seneng ketika kelampi pate berikan teman sanonto kerong ngepole siang bermalam tika pikirin sanonto tika gentong ate seneng ketika kelampi pate berikan teman sanonto kerong ngepole siang bermalam ika pikirin sanonto tika gentong na ate. Iya tur sebadut atas penampilannya tuan rumah 6 dan 7 diantaranya Jumain Putra Bapak Kampung Joni Jabun dipun dampingi Dulla Putra yang datangnya dari Jabun, kemudian Cak Dahlan Bantaran, Kang Martoan di Bantaran, Kang Mario Sutar yang datangnya juga dari Bantaran, Mas Sugiayu yang datangnya dari Bagu, Bapak Ririn yang datangnya dari Selok Pasirian. Ini keluarga besar yang sudah tampil di Pagelaran. Mana sita de pada tigareng situng panutan bulan berak tiga kortak jo ngojo agak surbajana lakar katonon maranape matelatona semajena tiga lakar katemon maranape pangestona Atas permintaan Bapak Kampung Sumar Sutikno, kami panggil Bapak Lurah Agus Muklas Legundi Probolinggo. Sumonggo. lamun panas kak mas mada panjung aduh bo moncelep pada asap abah orang anyar jadi mada asap bila niat dikajak marah tanggung kak mas mon karepnya mada cekakku marah tanggung mon karep tak mada cetakku sayang mada cetakku lamun celep mada pok sapo neko amarda makange duwe lamun karep dikakak masjid kota kok neko ule bapak buru
tiga dadi pikiran aduh bulega teroteka di apa long bertiga siang malam penta bule bertiga dadi jodohna aduh bulega terono roa doro karo manatika tapi tados rasana bulet aku kareng tuana lamun pada nerima boleh kelemka dadi jodohna tapi cek sampai lupa bule bertiga pon pada tresna dadi pikiran aduh bulega ga teroteka hadi apa long bentika siang malam penta bule bentika dadi jodohna aduh bulega terono roa noro karo manatika tapi todus rasana bulet aku karek tuana lamun pada nerima boleh kelemkan dadi jodohna tapi cek sampai lupa bule bertiga pon pada tresna lamun pada nerima boleh kelemkan dadi jodohna tapi cek sampai lupa bule bertiga pon pada tresna dutak gelar rasana nesan neko kecung matura gendingan gending ramera aduh napele terak gunung mon gerua demararato
aduh nape mama kalak bingung lamun bingung ngorok kabengkong cek terona bulan nompak hujan melek ngesat tater mak lampu merek cek terona bulan noro atika kadung neser bulan adik na ore kek terona lek roje kenapa montak sedek ibu jenang acek terona bulan aja ketika montak anda itu enak duwe napakah gemak sing ngaronjang duwe jelang mama nisan duwe napa betika kabule sepasang siang malam bulan mak tangisan Matur Semanun kula aturaken wateng Pak Kampung Sumar Sutikno Bantaran sarengan Bapak Kades Agus Muklas Legundi yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Bapak Asir Pak Kampung Nasional sesarengan awak kampung Jangem sesarengan Roni putra Daudin putra Andi putra Pak Kampung lamun Cak Yusin Monarto Cak Yusin Mahrusi Kang Acari Sumo Adija Sipul Alim ayo konco konco ayo konco konco Supra Yitno ayo mobek desa Dota kelar bula menggarentikan ngalak minyak kak demak Soroya salbut ngalak kajamik sakemper sama di bila ngabule kita pengsorang mata bule mak keke siapa bini lek ma pajikaran ya alacaran ma jajaki titireng bini tika ja adokaran dumong korang bulan jena tore kocak hilang kerka duma banyak langkah nyale semenuk yang masjid narata merek bule saper yang masak korang saper korje nenget tiada nama tak kamaran alek maka jebe bola pada sepur alonja kamarana bulan dota de saking bulat talocor oca kelapin ale pate potena boce kone etaleena Kalau mau bulan mon janji natika mate
Mas Dena korang malam Pak semajena Korang malam Kang Mas semajena Kang Suranom Moncen Cina tiga Mas Tenaka Korang malam semajena malam majem-majem Galaren aki kirinya sang sayang Abelik nak diuna nangka Abelik diuna nangka Untuk pembeli bir, mohon maaf birnya habis khusus Pak Kampung Sumar Sutikno. Bir tak ada nih. Saya kirim ki huruf bir belian dari mejo ke mejo.
Matur semaduun lo aturaken watang Cak Sumar Tinggi Gunung Tugel Pak Ambung Celamet Bantaran Andi Putra Bantaran Pak Ambung Santong Tukul Pak Ampung Untung Tukul Cak Abdurrahman Tukul beserta Cak Siswanto Cak Eka Widianto Cak Kutip beserta Cak Samad Sudi dan kawan-kawan yang telah sudi tampil di panggung pagelaran. Abah Haji Madris dalemipun saking besok Bantaran monggo mriki sampian ala jogetan sesarengan ketujuh warang godong sesarengan ada dua artis kairingan karawitan Juwito Katon monggo sampeyan jogetan monggo mriki Abah Haji Madris monggo mriki
awune sak barar-barar yen iku kecil nang sumeter gerundungi kene kaya katon abang gayung-gayung kangkat aja ora suwe dadi awu katon abang iket enol gladak perak gali pancing gali bening wentak dapet pancing bener patok pincin iku kena kanggo sumbere pangorek sisialo iku ana ranu pati ranu kang bening banyune arane tata impian Matur Jimadun lo aturaken wateng Abah Haji Madris saking Besuk Bantaran Probolinggo. Terima kasih. Barang kono masuk. rasa bingung tak karoman kenyang senajan tangakan cematika siteti pikiran aduh bula paiki sari rosi teroteka hodi apo long betika siang malam penta bula betika teti jodona aduh bula paiki sari rosi teronoroa noro karo manatika tapi tudus rasana bulet tako ka ore towana lambot padena remang boleh kelampak iki rosi dadi jodona sampai lupa bule betika pon pada tresna bule resarian sesari ben bule buana delima kapekeran kampung mus bule mak kapekeran mekeran tiga sanoto bede dima resarian du alek mak resarian nyari apakah nganak nangka bede enak kapekeran mama mia kapekeran mon bene tiga senampe enak pon malam duta kira gak segolaku boleh monate napa ingi sari rosi gula ampon seneng duta kira tiga kampung musmak ragu boleh kek terona bulelek mak arokoan iya iya membetona mak
cek beuna cek terona Pampung Sari Rosinoroa mon bengkona Pak Kampung Topo cek beuna matur nuwun aturaken watong di grup Juragan Empang Pak Abung Mucak Suyari Pak Abung Topo grup Kala Modal Cak Selamat Ramo Pak Kades Sari Rosi Bung Endro Cak Buyan Cak Sumarli Cak Nasir Basori dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Penjoget penyanyi ini ngatur. Ayo atur toh. Ayo atur. Arto. Atur toh.
endah yen sinawang pakenong nanging katon asri ora nyono ora ngira nadan gunung yen dilolo kaya kuda katon ijo moyo-moyo jajaku bes asile protasi Sanggar endah iku nyata Manawatan tua bocong Jamakarya Gaya rukun gotong Gotong royong Tangan praja Nedi bendi adi luhur ada Jawa mesti Matur Jumadun lo atur dateng Cak Priyati Rohim Tigasan Kulon Pak Kampung Cupri Jati Sari Makbeng dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Ayo artis maju, Waranggono maju, Selau Kaloan. Neng Risma ya nak. Mun cocok tahu nyaman. Ayo Kaloan, Nur Yasin Kaloan deh. Bingung sekali. Boleh ngerti lamun tiga adik ser-seran. Ada, tak maju. Malam minggu tiga apa minta anak bele banti kata epe keren. Lek, tiga aja sembarangan. Apa kak? Cak percaya, cak norot cak ngasetan. Kok elang malam minggu bule apa mitan terdemah pesetom pas kangguy main telopoloan napa bendera
ketika main telopolowan iya le malam minggu jak natika magocengan ya siapa kotu engak kak tika ponan di anak bele se gonceng enjak napa de ben bule le ate bingung tak karungan tak langkong sapa renang pancen bener orang manis serta buruan terus non tak percaya tore tanya aki siapa se gonceng lampi merah mungkri iya mas merene ya tak takoni aku nompon waya bengi kowe saja bingungi gak bingung bisa apa tenan kowe duwe janji anak bojo ning omah kok ganti lali dek oh kowe ojo sembarangan lapa cok percaya cok nuruti nafsu ning setan aku sayang lo mas diilang malam minggu aku wis pamitan ning endi ayo duwe entek kanggo bayar sambutan ning sapa Bek mama apa bener kowe mas bayar sambutan iya mau bengi jarene kowe gancengan dari sapa aja ngono lo mas ya kowe wis duwe anak putu butuh telu sing mbok gonceng ketok era duwe untu dek apa ati bingung gak karungan apa pancen bener lek wong tresno cemburuan jenenge wong cinta mas tak percaya kowe tak candani kandhani apa maneh sing tak gonceng lambe ireng Umi Wartini oh sing lemu iku ah lemu temen gak tiga bingung tak karuan haja rek Bang Sukoyogi jakna terundangan malam minggu tiga pamitan anak bele betika taepe kere lek hei tiga aja sembarangan apa kak jak percaya jak norote ojak nang setan ada setan bang malam minggu bule apa mitan pamit demah pesetan dek kangkui mele pelotan nah kotu engak kak tiga ponan di anak dua segonceng robana roka pande dek apa kak ate bingung tak karungan apa boleh paces maste orang neser tamburuan tak kok elang kak tak percaya ore tanya aki kesapa se gonceng lebih bungo pote Risma pak ne jebol kerancingan ana apa tondo boya halaga gandengan Ya. rata kowe jangan di apa ta ora ngelingi anak bojo kok tiga blongi Mama Mia jebol sejanan aku orang kelayaban wajine iki wis wengi arep mule ora wani dengar rawani ora aku iki alala pinter tenang wong lanang yo lek alasan biasa dong warna-warna miareng konangnya
ngeten cak separoto ayo pegiatan Panjen wis pegiat aku trimo mas urip rondo dhewean mama ora karuan ya piye eman yen pegatan Aku serah iki kuat lho, Pak, ora kuat. diurus tenan nyatane yen salah tenan aku ora keberatan cak arto jebol kerancingan Ana apa tondo? apa ya lagi gandengan Harus roto apa? kuwi bocah ngendi apa to ora ngelingi kanang bocah trimo diapusi Dehamima apa mas apa jebul hujanan nek piye to mas aku ora kalah ya ora mulih dering di kowe iki wis bangi arep mulai ora wani dengaren ora wani ora ewo aku iki matur suwun lho aturaken wateng Pak Ampung Su Yusen